Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze hano kuri Yep Media. Yanjye nitwa Tiyo Nsanze. Reka nkubwire ko u Rwanda rwamaze gufatirwa ibihano na Canada. Rwahise kandi narwo rusubiza byihuse ku ruhare rwarwo ku bijyanye n'ibihano Canada yarufatiye. U Rwanda rwavuze ko iki cyemezo ubwacyo giteye isoni. Mu bimwe mu bihano Canada yafatiye u Rwanda harimo guhagarika ako kanya ibicuruzwa byoherezwa mu Rwanda biturutse muri Canada, guhagarika ibikorwa n'ibikoresho by'ikoranabuhanga biva Canada biza mu Rwanda, guhagarika imikoranire y'umucuruzi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Sibyo kandi harimo guhagarika ubufasha bujyanye n'amasezerano mu by'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Hari kandi guhagarika ibikorwa by'ubucuruzi by'abikorera bakomoka mu Rwanda. Hari kandi no guhagarika kwitabira cyangwa se kutitabira ibikorwa by'inama n'ibindi bishobora kubera mu gihugu cy'u Rwanda. Hatabayeho gukererwa, Leta y'u Rwanda yahise isubiza iki gihugu cya Canada binyuze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane. Mu itangazo riturutse muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane y'u Rwanda rigira riti: u Rwanda rwakiriye ibyavuzwe na Global Affairs Canada mu bijyanye n'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Congo, kandi ko rusanga ibi ngibi ari igisebo ku Rwanda ndetse nk'igihugu kuba rwakekwaho ibyo bikorwa, kandi ko rudashobora kubyemera na gato. Leta y'u Rwanda ivuga ko igiye gushaka ibisobanuro byimbitse kuri ibi bihano cyangwa se kuri ibi byatangajwe na Canada. Muri rusange iri tangazo rigira riti: u Rwanda rwitaye cyane ku magambo yavuzwe na Global Affairs Canada ku bijyanye n'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Congo, kandi rusanga ibivugwamo ko ari bigamije gusebya u Rwanda kandi ko bitakihanganirwa. Tuzashakisha ibisobanuro kuri guverinoma ya Canada kuri iki kibazo. Canada ntishobora kuvuga ko igikiye abashyize imbaraga mu bijyanye n'uruhare rwabo mu nzira yo gushaka amahoro, mu gihe igereka u Rwanda ko ibikorwa by'ihohoterwa byose bibera mwa kiriya gihugu, ndetse ikananirwa kwita kuri Leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo ngo iryozwe nka leta ikaza umurego mu kugaba ibitero byibasira abaturage bayo bwite. Muri ibi harimo ibisasu biterwa mu buryo bwa buri munsi bikibasira imidugudu y'abaturage b'Abanyamurenge iherereye muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse kandi bikaraswa na FARDC ndetse na FDLR ndetse na Wazalendo. Uguceceka kwa Canada kuri iri hohoterwa rikomeye rihonyora uburenganzira bwa muntu ntabwo ari byo kandi biteye isoni. Ingamba zatangajwe ko zafatiwe u Rwanda na Canada ntabwo zakemura amakimbirane. U Rwanda ruzakomeza gukorana n'akarere binyuze mu nzira y'ibiganiro byemewe kandi biyobowe n'Abanyafurika mu gihe tukirinze umutekano w'igihugu cyacu. Aya magambo nakubiye nyine mu itangazo ryasohowe na Leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane. Mu yandi makuru abinyujije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Macron yatangaje ko u Rwanda rwatangiye gahunda yo kwishyuza Ubwongereza miliyoni 50 z'amayero. Izi miliyoni 50 z'amayero zishyuzwa n'u Rwanda ku Bwongereza nyuma y'uko igihugu cy'Ubwongereza kitubahirije ibikubiye mu masezerano y'icyo gihugu cyari cyagiranye n'igihugu cy'u Rwanda yo kohereza abimukira binjira mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko baciye mu nyanja. Madame Macron yagize ati: Ubwongereza bwari bwasabye u Rwanda kureka bucece ubwishyu bushingiye ku masezerano cyangwa se ku kwizerana, ndetse yewe no kwizerana kwiza kuri hagati y'ibihugu byombi. Icyakora Ubwongereza bwarenze kuri iki cyizere binyuze mu ngamba zidafite ishingiro zo guhatira u Rwanda kwemera kurebera umutekano w'igihugu cyacu uhungabanywa hagendewe ku bitekerezo bidafite ishingiro byatangajwe mu nteko ishinga amategeko na Lord Coren. Uyu nguyu akaba ari Minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe umugabane wa Afurika, kandi turakurikirana rero aya amafaranga mu buryo bwemewe n'amategeko dufitiwe n'Ubwongereza. Mu yandi makuru reka nkubwire ko hagati y'igihugu cya Ukraine ndetse na Leta z'Ubumwe za Amerika rwose ibintu bikomeje kuba nabi. Ibi ngibi byagaragaye nyuma y'uko Elon Musk atangaje ibyavuzwe na Donald Trump nyuma yo kwakira ibyavuzwe na Zelensky cyangwa se Perezida Zelensky wa Ukraine. Elon Musk yaherekeje ubutumwa bwatangajwe na Perezida Donald Trump agira ati: Zelensky arashaka intambara y'iteka ryose, arashaka gusya inyama idashira. Uyu rwose ibi ni bibi cyane. Ibi ngibi bije nyuma y'ibyatangajwe na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky
wagize ati Ukraine irwanira ubuzima busanzwe n'umutekano kandi irwanira ibikwiye kubw'amahoro akwiye kandi yizewe. Turashaka ko iyi ntambara irangira rwose, ariko Uburusiya ntibubikozwa. Kubw'ibyo rero bikomeje iterabwoba yabwo burasa ibisasu mu kirere cyacu. Mu cyumweru gishize muri Ukraine harashwe indege zitagira abapilote zirenga 1,050 kandi harashwe ibisasu bigera ku 1,300 ndetse na za misile zihariye zirenga 20. Ibi byonyine bikaba bigamije gusenya imijyi yacu ndetse yewe bikanica abaturage bacu. Akomeza agira ati abashaka imishyikirano ntibagaba ibitero kandi ngo barase banice abasivile bakoresheje ibisasu bya za balistike. Kugira ngo Uburusiya buhagarike ibi bitero byabwo dukeneye imbaraga rwose rusange kandi ziturutse ku isi hose, gushimangira ibirindiro byacu byo mu kirere ndetse kandi no gushyiraho ingabo zacu no kurinda umutekano n'umutekano uzatuma ibitero by'Uburusiya bidashobora kudutera. Ibi nibyo tugomba kwibandaho. Ubutabera bugomba gutsinda. Twizeye imbaraga kandi twizeye ko ibi ngibi rwose bizazana amahoro arambye. Perezida Zelensky ukomeje kugaragara ko hatsimbaraye ku bijyanye no guhangana n'Uburusiya, atizera kandi gutsindwa cyangwa se ko Uburusiya bukomeje gutsinda igihugu cye, yakomeje agira ati kubera kubura umutekano muri Ukraine mu myaka 11 ishize byatumye Uburusiya butangira kwigarurira intara ya Crimea. Reka nkwibutse ko iyi ntara ya Crimea Uburusiya bwayambuye igihugu cya Ukraine ku itariki 18 Werurwe 2014. Perezida Zelensky akomeza avugira ati ibyo byo muri Crimea gusa, ahubwo ni intambara yabereye i Donbas gukomeza rwose kutagira umutekano uhamye kandi byatumye Uburusiya bugaba ibitero bitandukanye ndetse yewe bunatangiza intambara ku ngufu kandi itangiza intambara igaragara. Ibi byabaye isi ibibona kandi yarabirebereye biba, n'ubu ngubu rwose isi irabyemera. Kugeza ubu twebwe icyo twiyemeje ni ugukorera akazi kacu n'abafatanyabikorwa bacu kandi bari mu Burayi mu bijyanye na politiki yihariye kandi na diplomasi y'umutekano ari nayo ishobora kutuganisha ku mahoro arambye. Dufitanye imikoranire myiza n'Uburayi, ibihugu nyine bya Baltic, Lithuania, Latvia ndetse na Estonia. Nyuma yo gutangaza aya magambo, Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance yatangaje amakuru akurikira abitanganje ikinyamakuru The Fox News. Yavuze ko habayeho kutubahana kandi hakabaho kumva ko hari uburenganzira. Zelensky ko yerekanye ko adashaka nyine kwishora mu nzira y'amahoro nk'uko Perezida Trump nawe abivuga. Uyu Vice Perezida yakomeje agira ati Perezida rwose mu by'ukuri harimo gufata icyemezo gifatika. Avuga ko ibi ngibi bidashobora gukomeza ubuziraherezo. Ntidushobora rwose gutera inkunga iki kintu ubuziraherezo. Abanya-Ukraine ntabwo bashobora kurwana ubuziraherezo. Reka rero iki kibazo gikemurwe kandi binyuze mu mahoro. Kuwa gatanu aba bari aha ngaha ubwo rwose yavugaga nyine ejo bundi ubwo Zelensky ndetse n'ikipe yarayoboye nka perezida baherutse mu guterana amagambo ku rwego rwo hejuru hafi no gufatana mu mashati ubwo bari bari kumwe na Perezida Donald Trump ndetse n'abamwungirije muri ofisi ya White House izwi nka The Oval. Ibi ngibi yakomeje agira ati kuwa gatanu ubwo abanya-Ukraine bazaga i Washington byari biteganyijwe ko umuhango uzaba mwiza rwose, mbese ko uzaba umeze nk'ibirori. Twari tuzi ko tuzasinyana amasezerano kuri iki kintu, mbese tukagirana ibihe byiza mu ruzinduko rwabo hano. Hari hagamijwe kandi ko hanyuma tuzagera ku biganiro by'amahoro kandi arambye. Ariko icyabaye se niki? Mu by'ukuri ntabwo twashoboraga no kuba twageraho abaperezida bombi bashoboraga kuganira ku byerekeye amahoro uretse ahubwo guterana amagambo gusa. Ibyo Perezida Donald Trump yavuze kandi bidasubirwaho birumvikana rwose. Nuko umuryango winjira iwacu ugikinguye mu gihe Zelensky yiteguye kuganira ibigamije cyane cyane ku mahoro. Kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri ibyiringiro ntabwo ari ingamba. Kujugunya amafaranga n'amasasu mu ntambara iteye ubwoba ntabwo ari ingamba rwose zo gufata, mu gihe wagendera kuri politike mbi ya Biden kuri iki gihugu ndetse n'ikibazo cya Ukraine. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance yasoje avuga ko Perezida Donald Trump ari we abantu bose bakabaye batega amatwi. Mu magambo yagira ati umugabo wenyine ufite ingamba zumvikana kandi zirambye muri ibi bintu ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Donald Trump. Abantu bose bakeneye kugendera rwose ku bitekerezo bye. Aya magambo yose yavuzwe n'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibyo yari yavuzwe na Zelensky nyuma y'ibitero byagabwe n'Uburusiya mu cyumweru gishize ahitwa Idonovsk ndetse n'ahitwa Kharkiv, ahitwa Kherson ndetse yewe ni Dnipro. Ukraine kandi ivuga ko Uburusiya bwagabye ibitero 157 mu cyumweru kimwe gusa kugeza rwose kuri uyu wa mbere tariki ya 3 z'ukwa 3 2025. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky akomeza avuga ko we n'igihugu cye bifuza amahoro arambye kandi nyine hakaba abona Uburusiya na Putin ubwe nta gahunda y'amahoro bafite. Asaba ko amahanga asanzwe afasha iki gihugu kimaze kwangizwa n'Uburusiya ku rwego rwo hejuru ko byakongera kandi ibyo bihugu bikibuka neza ibyo byasezeranyije Ukraine, birimo kuyiha ibikoresho bibasha kurinda ikirere ndetse yewe no kuburizamo ibisasu bya za misile ziremereye cyane bikomeza kuraswa n'Uburusiya kuri ubu butaka kandi bikica n'abaturage. Mu magambo ye Volodymyr agira ati ubu bwose dukeneye ubufasha buremereye ku rwego rwo hejuru buturutse mu bihugu by'abunganizi bacu hirya no hino ku isi, nyuma yo kugaragaza ko intambara itenda kurangira bya hafi cyangwa se mu buryo bworoshye nk'uko ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo babishaka. Perezida Donald Trump yahise asubiza byihuse uko yumva ibintu agendeye ku byo Zelensky wa Ukraine yaramaze gutangaza. Abinyujije kuri konti ye yagenewe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igamije gusubiza byihuse ibyo perezida atekereza ku biba bimaze gutangazwa, Perezida Donald Trump yasubije Zelensky mu magambo akurikira. Yamubwiye ati aya niyo magambo mabi cyane hatangajwe na Zelensky. Ikindi kandi ntabwo Amerika izigera yihanganira cyangwa se irenze ingohe ibingibi habe na gato. Aya magambo rwose ni mabi, ku magambo rwose yakakozwe na Zelensky cyangwa se akavugwa nawe. Amerika rwose ntabwo izihangana mu buryo bw'igihe kirekire. Nibyo navugaga. Uyu mugabo rwose ntabwo ashaka amahoro mu gihe cyose ashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akaba ashyigikiwe n'Uburayi. Ni mu nama bagiranye rero Zelensky akaba yaravuze ko byeruye nta kazi babasha gukora badafite Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri aya magambo nk'aya ntiyakabaye rwose yaravuzwe mu gihe ukeneye kwereka Uburusiya ko ukomeye kandi wenda guhangana nabwo. Ese bukeka ko batekereza iki? Aya ni amagambo yavuzwe na Donald Trump. Reka nkwibutse ko Amerika iyo ubwayo icyo ishaka ari amatora yihuse yo mu gihugu cya Ukraine, kandi nyine Perezida Zelensky akemera ayo matora ko aba, akwemera kandi gusinya amasezerano hagati y'igihugu cye ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza imikoranire y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Perezida Donald Trump wavuga ko Uburusiya butatinyuka kurasa ibisasu ku gihugu cya Ukraine cyangwa ku butaka bwa Ukraine mu gihe hari ibigo by'ubucuruzi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine biri kuri ubwo butaka. Perezida Donald Trump wavuga ko mu gihe Uburusiya bwahirahira burasa kuri Ukraine nyuma y'amasezerano Ukraine yabifitanye n'icyo gihugu ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ko iki gihugu cy'Uburusiya cya Putin cyaba gishoje intambara rwose isesuye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko yizeye ko iryo kosa Perezida Putin adashobora kurikora ndetse adashobora no kurigwamo. Bityo rero kubwo ngubwo Ukraine yahita yungukiramo, kabona umutekano urambye kandi kabona amahoro ahoraho. Ibi ngibi Amerika itangiye gukora n'ibibaye ku ngoma cyangwa se ku butegetsi bwa Donald Trump kugira ngo akemure ibibazo, hari icyo nawe uba umugomba. Ibi bitandukanye n'iby'amasezerano yari yaragiranye cyangwa se Zelensky yari yaragiranye na Biden ajyanye n'ubufasha bw'intwaro ndetse n'amafaranga. Icyo leta ya Amerika itari bwemerere Zelensky n'abasirikare nyine basanzwe bo kujya kurwanirira icyo gihugu. Ibi ngibi Perezida Donald Trump akigera ku butegetsi byose yabitesha agaciro, maze atangira bundi bushya ibiganiro byo kugira ubufasha ashobora guha Ukraine. Rero icyo yasabye Ukraine cyangwa perezida wa Ukraine nuko yakemera nyine Amerika igatwara ibirombe igacukura amabuye y'agaciro muri icyo gihugu nk'ingurane. Reka duhagarikira aha ngaha. Ndagushimiye kandi subscribe kuri Yep Media urabukoze. Nge nitwa Tiyunsanze. Naho mu kanya. Ciao ciao.